Ni bwega muno nontu bugitana mbere kurumirira Ameru TV ugitethia nyumba nteto itongeretie katetune ka Ameru manjezi bakiuga nyumba nteto nambari 1 katetune ka Ameru nontu bugitumikiu kuma kireni kiriwe. Asante sana. Kaulilo uthingatirenya kiri mitandao ya kinade Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Narua ni Jumaine tariki 28 mweri jwa 10 2025 mu riri gita tukethira tukimuramura ebae kumurika magatheti tutegera riboti iri kusheyorito ndegorone ya Kenya iringite biongo binyomba cia nteto. Uthio bwa ngatheti ya The Standard ni ngatheti iri miangatenekwa ni mbisha cia mabisa manene kiri thirikari ya Kenya Kwanza naba ni baraba tumirite obisi ciao ile obisi cia mwingi na ntutu ciao as such ni obisi cia mwingi na kila kionde bari nakio kiri facilitatwa ni taxpayer kana mugitio goti na mabisa bagitumira gitiki kana tonya twa obisi cia mwingi riri thaga ria gisiasa na bagitumika kiri kuringa siasa cia kampeni ya 2027 ya thirikari ya Rais William Ruto Kenya Kwanza na mboto ya siasa ba UDA. Ni areo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, CS wa Interior Kipchumba Murkomen, CS wa Ogima Aden Duale, Inspector General wa Polisi Douglas Kaja, Geoffrey Ruko, CS wa Public Service. Bani baadhi ya barani abisa ba thirikari civil servants kana cabinet secretaries baraba gusika kiri siasa giutati na katiba nanto kuringana na katiba kutingana na mawatho ya ndegoro mabisa ba mwingi kana cabinet secretaries batibati kwithira bagitumika gi siasa babati kurumirira uritungugi ningi kukare out their mandate kiri akenya tigusika kiri ilengone gi siasa tirimwe adendwale igikite akiruta matemo ya gi siasa nwe Musalia Mudavadi nwe Kipchumba Murkomen, Inspector General wa Polisi Douglas Kaja na likana Geoffrey Ruku kirikishangasha kia kampeni cia gishikombunge kia Bere North by election ira shirigeri kwethere kitheka tariki 27 mweri 11 mwaka juu 2025 na ni LSK irakanju ya mawakili baithete nande baikinyia mbere ya koti kurigiria mabisa ba mwingi cabinet secretaries kwithira bagiusika kiri siasa. Buni buothio bwa ngatheti ya The Standard. Keep off politics kiri mabisa barabara na obisi cia mwingi bateatumire state resources kana taxpayers money within na mbere kampeni cia githirikari. Karatasi gatwile niko gagutegira mantu igi kithomo na ni muno kigerio kia KJC na KPSEA ni kigerio kithirite gigitana mbere kirambiririe igoro na aritwa ngilogi ya 3.4 million berigiri kwithira bagitana mbere na mitaratara ya kigerio kia kindigoro na ria grade 9 berigiri nandi bakibuithia the assessment yo kenda baita kiri senior school na boni grade 10 mwanka grade 12 na ria bakaithira baki thithia ni mitaratara ya career path the specialization as such indi kire mutaratara juu mweru jwa kithomo kia CBE ni career path kwina STEM kwina humanities kwina creative arts and kwina sports. Iturari na mutaalamu wa kithomo igoro likana kiri rwaria rwetu igoro rwaria rwa ntuko gitaririe mitaratara na kiuria aciari kurumirira muno kithomo kia STEM kana sciences, mathematics na mantu ya engineering nontu nandi sports and creative arts mpangaratano nene kiri kithomo rungu rwa CBE. All the best kiri ritobara bagitana mbere kuma kiri tu Ameru TV. We wish you all the best, we wish you success na nitukumenya boina everything that it takes kwithira bukidu your best kiri assessment yenu kiri igerio bienu. Of course nitubwendete na nitukubwendera mawega. Karatasi gatwili niko akumurika yegi kithomo Karatasi ga to that kere The Standard
akaritegera bantu yegie ikondoria mbura ithirite igitana mbere kura kukethira naku gutira mitaratara imiega inyakiri mantu yegie gukabanira na kuno ikondore bibi kwithira bigitana mbere kana emergency planning kana strategy ya gutigira bara arimi ba kwithira bagikumbwa ni asara ya kwithira bakinyangirwo migunda yao igitenere ikondoria rira mbura ithirite kiambiriria guntu kiri mugongo ndegoro ya Kenya. Ni mitaratara iriku ithirite igikwa kenda nabo arimi abaithira bakiawa compensation ya asara bakaithira bagikujira nonto bwa mbura na ikondoria bira bikwithira bigikujirwa dena ondena. Mbica ĩrĩo ni ya Wairimu King'ori ora munda joke jwa eka ijire ntere cia Njoro ithire jugitutwa ni ikondoria ntere cia Lanet kaunti ya Nakuru na agitara asara inene nyuma ya eka cionthe ijire kwithira igitutwa na maciara yawe akinyangwa nonto bwa gikondoria. Of course ni natural calamity indi kiuria ni mitaratara ire kwithirite igikirwa gutigira nabo arimi ni bakwithira bakikabirwa kana gukabirwa asara baithirite bagikujira kugira gato na igoga korokera kwa udani bura nabo cabinet secretaries batwikite nabo ninjoru cia gisiasa bategurumirira urutungoge kithia ni health cabinet secretary Aden Duale ura ai doketi ya manto ya ugima kwagirithia manto ya ugima mitaratara ya gutigira kandi ya SHA ine na kiguni kiri Kenya ningi migomo na manto ya internship kiri interns doctors ni ikwithira igikwa njira ira saruruku njega indi aithira kirumiranio ni mitaratara ya kampeni cia 2027. CS wa Karebo Dene Kipchumba Murkomen ni umwe wa barabangi baithirite bakiolotwa kwithira bakiuna sheria na mawatho na katiba ya kwithira gitumira taxpayers money na resources ya mugiti ogoti kwithira bagitithia na mbere nio ni kampeni cia kithirikari. Prime Cabinet Secretary na Foreign Affairs and Diaspora Affairs Musalia Mudavadi Madividi na ithirite agiciga we kiri mantu jau na LSK kanju ya mawakili ndegorone ni baithirite batongeretwo ni Faith Odhiambo uri mukarigite wa kanju kana rais wa kanju wethite bagikinyirie mbere ikongolobia watho iromba ya koti kwithira kiruta onda kana court order kurigiria state officers kwithira bagiucika kiri campaign. Karatasi gatutano igoga kutegira siasa ira cithirite igitana mbere ndiguru ya Tanzania narua ni Jumanne tariki 28 mweri jojo wa 10 royo iri 29th Wednesday nirio kithurano kinene kia ndiguru ya Tanzania kikathira kikithika na kio ni kithurano kia urais na aria Samia Suluhu wa chama cha Mapinduzi party aithirite ari incumbent president nyuma ya mutigaire Rais John Pombe Magufuli kwithira gitutia untimely kiri gicanga kira kia murimo jwa COVID-19 kana corona na kuringana na thoi bagi siasa kana inya biama bia mandigoro bia gutegera mantu igi election. European Union Commission na Commission ya Commonwealth baraba ko observe mantu jaraja wetana mbere igi kithurano na demokrasia ndigoro ya Tanzania ne bashiberetie mutaratara jwa kithurano kia Tanzania royo bakiuga kikethira tikiama tikia weru na tikia witikika nonto bwa mitigo ya kindictator wathani bonkundi nkome bwa kimbaru bwa Samia Suluhu na rena ndini ntuku 90 nyuma ya mitandao ya kinande kuingwa mutandao jwa X ni juingi ndigoro ya Tanzania kenda tetu itiga tambe ukirukira mitandao likana muno mbe ombethe nduki jenzi ti Kenyake indi ndena gonto ti Africa ke indi inyambiod mbe ibethete bagitumira mitandao ya kinande kwa bwithia ira ni kwamasisha na kumenyethania na kwithira bagikinyirie mogaruruku jera bagithira bagenda bakiona kirindi goro ciao Kenya ni twakujirire mantu ya Gen Z protests
ndiguru ya Madagascar nokulikana bura kurare na ndiguru inge ichithirite igikujira vuguvugu ya rumuri rurwa majenzi na nande Rais Samia Suluhu aringa marufuku utumire mitandao kinande na inya mutandao jo jamii forums ninge weka apinzani bawe kiri mithatene kana kubaingila na kwata uge kana freedom kiri andiki banteto ndigoro ya Tanzania. So nekithirano baba ingi bakuwa Samia Suluhu agashinda nonto bakwithira nande apinzani na bakinyite aragotekinya nawa na akabata ruo akabata thiri akabashia ngai akabashia tare na nandi na ashitie tare nabo ni atheteri kioto kio mtu na bara nabo bagokinyiria demokrasia ndigoro ya Tanzania. Akaratasi kau gatutandatu nigo nandi gakumurika gintu kithirite kiri developing story gintu gia kuriaria baba ingi gitigite baba ingi bari na rwaka inkorone. Prime Cabinet Secretary na ore CS ugwatilite ndoketi ya Foreign and Diaspora Affairs Musalia Mudavadi na rikitie kwithira kulikithia ate akenya baba ingi mbeo mbithi ndikijenzi bara baithirite bagita ndigoro ya Russia in the name of kwithira bagishwa twanya tutwega tongugi kwithira bagishonera mugate jwa ontuko na gushukiria kiuchumi ibae inyaki muturire baba ingi bao baithirite bakia recruited kiri majeshi ya Russia gwita kurwira Russia kiri mbutu gatigati ka Russia na Ukraine ni ndo ekilokitie miaka ile mbutu kana ndo ya gatigati ka Russia na Ukraine yambiririe 2022 actually ni 3 years now kuma 2022 rira bambiririe kurwa gatigati ka Russia na Ukraine mwanka narua ni baba ingi batete uturo bwao unfortunately bamwe ba Kenyans bara baithirite bakia recruited ni ma agent kuma Russia ma agent bara nabo baigirite ngozi ya ngondu kumbe ni mbirwa ndene yao batina omtu batina kiao bariringa okora akenya mbeo mbithi baibera nande babu yulilie ni mafomu ya ibo kwa scholarship ndigoro ya Russia yule ni mabaloa ya nibu kuona ngogishia bata ikethira ikiria mushara yumwega ndigoro ya Russia kwa Vladimir Putin na Kremlin bukethira buki amukira nayo ningoge injega bari kyo kinya bashidira baikwa kire kambi ya majeshi bakabuthirwa training yake ya ntuko inya. Imagine only 4 days mwana kanambe mbithi athomerete mantu engineering athomerete mantu ya nursing athomerete mantu ya daktari na kinya mantu ya utangazaji kwani iko nini na akaithira kita nau akaithira kiri recruited kiri mbutu baba ingi bakitiwa na ngurario cia unturo baba ingi bao bagita uturo shuribiri tubikiurwa thirikari ya Kenya Kwanza. Why on your watch mantu ya oibo orubo othukubo olialimubo bugwita na mbere ende embassy na thirikari ya President Putin wa Russia na bawite hari yaitwe inguto nderi itine kinyiro indi inya Vladimir Putin na thirikari ya Russia bakirega ati akuri na Kenya bakwaithira by recruited kana dozens of Kenyans beombithi by youths ti antu baginyithite miaka 50 60 kana 40 ni antu 24 25 26 27 20 29 30 na that one very young people very promising youngsters ndigoroni ya Kenya na bobaga usika kire mantu ja iku mara matourist kuma Russia baishi the tourist kumbe ni lialimo bite kwa agent bako recruit majeshi kuma African countries na imo yao ere Kenya. So thirikari ya Russia ni reganite na mantu jau inde evidence kana facts do not lie, numbers do not lie. Baraba kwite bare Russia ni bibi boragite kiki kembere barabara na ngurario ina shumete kithia mtu aitire ari engineer kana daktari ngurario ni koneka ni ya bomu ngurario ni koneka ni ya risasi ni tia mtu we aina shindano hospitali amukaira risasi ningi kwina ukaria inyarira
thirikari ya Putin ikwithira ikiregana na mantu ja kwina ciuria bitithira biki bukwa nonto kwina kilikithia kibara nabo baithirite bagita utoro bwao ninya gukirukira mitandao ya kinandi bakiaraniria na ndiki bante to kumbura ui na oru baithirite bagichamani nabo metho ko metho miso ko miso ndigorone ya Russia. Karatasi ka mugwanja niko nandi gagutegera mantu na kio gintu gitwikite kironda gya nkuji ndigorone ya Kenya. Nayo ni mantu yigi ndawa cia mbogita kana ndawa hii ni hard drugs. Ndawa hii nacio itumite baba ingi bambe mbithi bakangarata na ki thomone na kwangarata na ki muturire baba ingi bao bagatwika mentally unstable nonto bwa this very harmful kana ndawa hii cie na ugwati bunene. Nyuma ya kilo 1,024 kwithira ikiwatikana Mombasa ni maabisa bokaria batanirite na United States of America na kwithira igikiro bitanone na kilo icio nthe isha mung'ana jwa shilingi cia Kenya bilioni 8.2 kilo 1,024 cia ndawa cia mbogita. Igwithite kuri na nguto ithirite igitambua ati kuri na maabisa banene thirikari-ini baithirite bagiucika kiri wendia kana baima drug barons, drug cartels. Kalonzo Musyoka na togire bange ba upinzani bakikuthuranga ikutho na kumeneria kira bakuga ni utumiri bubu bwa mbembithi ningi utumiri bubu bwa nafasi cia kithirikari ugwithithia na mbere ui oru na uthuku. Indi ni riboti iri live na igwitana nkiwa live ni kumaanisha iri makotine nabo maabisa ba DCI ni bagwithithia na mbere nonto kuri na baraba ikiri bitanone raia kuma Iran ni baithirite bagikinyithwa Kishanzu Law Courts in Mombasa nonto bagucokia ciuria ciigie 8.2 billion drug case kana kesi ya kilo icio nthe 24,000 cia ndawa cia mbogita. Iu ni kilo nyingi ni umatani imwe kilo 1,000 1 ton na icio iya nkuma mwiri yo antu tala ende kilo 24,000 icio nthe ikariwa ni antu cia bangiri itumiro ni antu bakenya na chithire igitonya miri antu. Imagine ni mantu abati kwithira agitegerwa ni thirikari. Tume na mpwempwe kiri riboti iu story iu kana nteto iu twithire tugitegera mantu ya kiama kia ODM nandi mututigi former prime minister CGH Raila Amolo Odinga narikite kunogoka na nandi kiama kia ODM arari mutongeri wake for more than 3 decades kana ari 2 decades 20 years ari mutongeri wa kiama kia ODM agikia stability indi oranwe ai nandi muthio yo kiama ki ni Oburu Odinga nwe mutanangina wa Raila Amolo Odinga. Indi kini kiama kionanitie gwikiri na mpatho kiri na ngujani nyingi bamu bakiwa batu tu dani kiri broad based government nkithi katika Rais William Ruto na wari Prime Minister late Raila Amolo Odinga bangi bariwa are kiri PG parliamentary group meeting ya akiama ba ODM. It was very clear mutongeri wa kiama the late Odinga akiuga who told you that together to support kana tutethira turi na our candidate in 2027 SG Edwin Sifuna akioneka ari akikirana na bamu batongeria kire kiama ki Ali Hassan Joho Junet Mohamed na bangi barana bo bagofil kana baguikwa ati bo ni bati kwithira bagikaria ngugi ciao kiri thirikari ya Kenya Kwanza na kuringira ndebe mantu ya tutam kire mantu ya Rais William Ruto bamwe bareo Caleb Amisi Edwin Sifuna Babu Owino na other youthful leaders kire ODM Peter Salasia wakiuga ari bauti bukore tukorega uto diu batu tutumba kwithia tukilwamia our presidential candidate
kiringurumania gia siasa mbatikano nene ya 2027 ni rugono rogwita na mbere gutegera kiri karatasi ga kenda kiri kiuthi gia siasa nyuma ya Raila Odinga kwithira akinogoka kana nyuma ya gikuo kia Raila Odinga post Raila elections kana post Raila politics icio nicio kandi kwithira gicetho nande na Ruto nwe akigeria kwithira agikuthira support kuma kiri base ya ODM kana kiama ba ODM na thingati ba ODM na thingati ba Raila Odinga nikio thike siasa mtu achetha bura kumenya ibwa komba na bura kona nibwa kaithira akigunika nabu nonto politics kwiwe musiasa ambirire tutonya nwe garune kiri gikabo kia siasa. Politics is about self interest interest cia akenya ni self interest anto na siasa bagishindira bobongwa gushindira manene batakijua batakitambua manto ya mokenya wa kawaida. Karatasi ga 10 nyako gaita na mbere gutegera manto yegie post Raila politics kana kiuthige siasa nyuma ya Raila na maisha ya Raila yagitegerwa maisha ya Raila yakithuyo maisha ya Raila yagikungwirwa na gikathwa ari njorua ya kurura demokrasia migorone ya Kenya. Okay. Atutegere the editorial cartoon na tungwetegia story hiyo ni shushu kare na orito zaidi kirinde goreto ya Kenya ile gotegeri magazetine tutegere editorial cartoon nayo ichori kire karatasi ka 14 kana page 14 nayo ni ngari ODM ichori ODM ili na rangi ya orange na nyuma kinamba plate kaandikwa Central Management Committee alafu kabao kakaandikwa 27 km what crisis alafu niko nani ya eti in good state to ini koneka yandik rangos kana kinyangano kirano kiamene kia ODM na baraba ingari ne bariuria what crisis na urira akenya na thoi bagi siasa ba gutegera kinyangano na kirano ira ikwithira iri gatigate ka kiama ba ODM retu iritho gutegera kiuthige gi siasa muno tugite na mbere kuthuya siasa 2027 orera na ndigo kwiriria likana mutaratara jwa oya ni kura no jugwita na mbere we utioyete kura eku ithira wikinyia kire obisi IEBC ile akwena ugwe kwithira ukiamukira kura eku we utena kibande ikinyithie kire obisi iracia na kibande akwena ugwe kiende nawe kiri nkirano ya 2027 mbatekano nene ya siasa ndebene withira urina kayoka ku kana sauti eku ni ukaithira we voice to the voiceless nonto dande ni gita ria kithirano riu ria thio kinya na uraina kura nwakaithira nande akiruta maoni yake na maoni yake yakaithira yakithikirika ndebene. Alright, so kura ni muhimu kwa wote. Boni bugo kare kiri ngatheti ya The Standard ntuko ya Narua ripoti ucio cio kare ikewa orito bita wakabu mutharimi kango shweri nkatho kaire ni bwega na ntubwa kurumirira Meru TV we ni wotu etheti nyombe nteto iraire na gweta katetune ka Meru na ntubwa gitumikeu kuma kirini kiriwe. Thank you very much okolelwa kiri metade kinande turiku ni batu ba Meru TV Kenya and Meru TV Kenya kiri YouTube na Facebook nyumene tukaithira tugitonya kiri kumurika siasa cia kaunti ya Meru likana nande Kadhuri Muronge na ithirite agitumiria gutuika governor kiri kirano ya siasa 2027 na Alhaji Mwendia mutongeria wa ore umwa atongeria bake makembas kimwira wende Kadhuri Muronge kinyuka kuja pole pole uwanja ni mdogo 2027 watanjaro mutonyokwe governor mutuma ntwethingia aithira ari na tamu ingi we tukaile bantu yaku 2032 kiri jira jange ikithite kuri na mboto ya siasa ba upinzani igitikia useneta
nyuma nandi akathuri kwithira kiuga ini ngukinyukira ngwenda gite kio gavana nabo kwibara bacungumitie ario DMK Kiogora na bangi ba wakili Mugambi Manyara na bangi ba Timothy Kilinje and so on gite kia women rep na itebi wingi na nande kinya mabisa ba thirikari ya county ya Meru tugethia tukiaria yau nonto mutaalamu wetu wa gisiasa Bweri Basa akaithira gitonya na gutariria kiuthi kia siasa county ya Meru political games nitigwitana mbere nonto ni kiuthi urate kumenya gukiutha kana guchetha kitamuramba kana akaithira riu mo casualties kiri nkirania gisiasa 2027 no agatetha kiri garu mboto kana kiri ndwa ya gisiasa strategy yake ni kwaka na ite kwaka atakothe tukimura yujonde ejere dite nambere na inya jaraja kusika kiriwe mutegeri mwende so okathira okerania batu comment yeku na kinya maoni yaku yegi siasa cia Meru @Meru TV Kenya Facebook arania na batu na tukathira na atu tukiuria mutaalamu wa gisiasa akaithira agituchokeria na maoni yaku akaithira react to your sentiment yegi nkirano mwanya mashinani and so on. Alright, ito chokerete nyuma ya ndeka itigora yagatuma tukake madukene.